የሚከረፋ እጅግ የሚሸት ምንድነው ብለው መላእክቶቹ ሲጠይቁ ይሄ ከረፋ ሽታ የእንትና ሩህ እንዲህ አይነቱ ካፊሩ ሙጅሪሙ ፋጅሩ የሰው ገንዘብ በማታለል በመሸወድ ለመክበር የሚሞክረው የእንትና እንዲህ ያለው ሰው የሱ ሩህ ናት ይባላል። ከዛም በኋላ መላእክቶቹ ይዘው ወደ ሰማይ ሊደርሱ ወደ ሰማይ ሊወጡ ሲሉ ሰማዩ አይከፈትም። لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط يسماي براي كفتم يا ربي من لا درقوا سلواتشو بكا من تارق اللي سماي بركال تكفتا لكاكو يبالال الزوبال لبتي لكتال كذاتهم زقزقو يوردال الله اندالو ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق الجيك زقنان التابكين هنا بوتالاي اند تورورنو شرك مسراو ياننو الله وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم ملو ياننو بلوال كلا إن كتاب الفجار لفي سجين يهنو عنده معناه ليلاو كلا إن كتاب الفجار يفجاروچو مصحفاتشو كلهم يسرت وانجل ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد يسرت وانجل الله لا يا وانجل يتصافبت مزغبو كن روحو يتهيد تبلو سيد اي كن مزغبو زي አካባቢ ላይኛው አይፈለግም ይባልና ሲወረወር መዝገቡ ከናካቴው كتابون مرقومون ملكت تدرقوبت يفايل ايازو يفايل ساينسن يطبقه ነው እንደምትሉት ነው መዝገብ የፋይል ሳይንስ አለው አይደል ሴክሬታሪና ፋይል አያያዝና ሴክሬታሪኮ በዲፕሎማ ምናምን ይሰጣል እንዴ ትልቅ ሳይንስ አለው የነዚህ ሙሉ ፋይሉ ሲጂን ነው የሚገባው ከነ መጽሐፉ ከነ ሩሃቸው ከነ ምናምን አርض السابعه ከሰባት ሰማይ በታች ነው የሚቀመጠው ማለት ነው ብለዋል። ሄዶ ፋጅር እንዳንሆን አላህ ይጠብቀን። በመኞት አይደለም በተግባር ነው። አጋዡ ደግሞ አላህ ነው። አላህ ሲለምኑት እሺ ይላል። ከፋጅሮቹ አላህ እንዳያደርገን። ሰው ሰርቆ አታሎ ሸውዶ ለመክበር የሚሞክረው ኢማን የሌለው ሰው ነው። ኢማን ያለው ሰው ያለ አላህ ቀዷ ያለሱ ቀደር የፈለከውን ብትንጠራራ ምንም ነገር ማግኘት እንደማትችል ያውቃል ሙእሚን የሆነ ሰው ያላህ